Turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane 2025 muyemerere turebere hamwe amakuru ari gukomeza kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Ngira ngo nababwiye ko ngomba kuzajya mbagezaho amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko munyemerere twibande hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku itangazo ryaraye rishyizwe hanze na Lawrence Kanyuka. Ni itangazo ryagaragazaga ko impande zombi yaba AFC M23 ndetse na DRC bashyize itangazo hanze byumvikanisha ku guhagarika intambara burundu muri kiriya gihugu. Ku nshuro ya mbere kuva umutwe wa M23 wakubura imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagiye hanze itangazo rihuriweho n'ibiganiro hagati y'impande zihanganye, ni AFC M23 na guverinoma ya DRC, aho iri huriro na leta ya Kongo bemeye guhagarika imirwano byihuse vuba na bwangu. Iri tangazo ryagiye hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Mata 2025, ritangira rigaragaza ubushake buhuriyeho hagati ya AFC M23 na guverinoma ya DRC bugamije gukemura amakimbirane hakoreshejwe inzira z'amahoro. Iri tangazo dukesha umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka, ari nawe warishyizeho umukono, rivuga ko ibiganiro bari gufashwamo na leta ya Qatar byabaye mu mwuka mwiza ugamije ineza. Iri tangazo rikagira riti: nyuma y'ibiganiro byeruye kandi byubaka, intumwa zihagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ziyemeje guhuza imbaraga mu gushyira mu bikorwa umwanzuro wo guhagarika imirwano. Nanone kandi Lawrence Kanyuka akomeza avuga ko mu buryo bw'ubwumvikane impande zombi zashimangiye ibyo ziyemeje mu murongo wo guhagarika imirwano bidatinze, zinahamagarira imiryango migari yose y'imbere mu gihugu kubahiriza ubwo bushake. AFC M23 ikomeza ivuga ko impande zombi zanumvikanye kubaha ubushake buhari buzanatuma hafungurwa inzira z'ibindi biganiro bigamije gushaka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'igihugu giherereyemo. Bati ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu muzi z'ibibazo biriho ndetse n'uburyo bwo kurandura amakimbirane ari muri teritwari zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeza bavuga kandi ko abari bahagarariye impande zombi muri ibi biganiro, ni ukuvuga intumwa za guverinoma ya DRC n'iza AFC M23, biyemeje kubaha no gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyijweho mu gihe cyose hazaba hari kuba ibi biganiro kugeza igihe hazabonekera umwanzuro. Bati impande zombi zirahamagarira abanyekongo, abayobozi b'amatorero n'amadini n'ibitangazamakuru kugira uruhare mu gutanga ubutumwa bw'ihumure n'amahoro. Impande zombi kandi zaboneyeho gushimira byimazeyo leta ya Qatar kubw'umuhate n'imbaraga ikomeje kugaragaza mu kubafasha muri ibi biganiro by'amahoro biri kugera ku musaruro ushimishije. Yago ni ibiganiro bari kugezwaho na Bwana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani,
ngira ngo niwe uri kuyobora ibi biganiro. Hanyuma munyemerere rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.